Hayırlı gün Züfer abay, nişik hallarınız? Allah'a şükür. Nişik jeyler uza? Jeyler elbette mana bu pandemiyada olmasa jeyler Allah'a şükür bulur. Çünkü jeyler büyük motor kildi. Yangırda vakitinde isip, jilde vakitinde isip, yangırda vakitinde yavadıp etken mi tokaş o şekilde. Jeyler büyük motor buldu. Mana kızganış elbette mana şu ramkalarda bulmasa ellerine şeyse kilgeni bu jeylerde. Nişik ötkerdiniz elege sıma izolyatsiya vakıtın? Benim şun sarahat, benim uzayım bulgaç, bik yarım yapmadık, bakşağa da çıktık, ormanga da bardık, şuna göre işledik de, yal da ettik. Ama ben köprek, nişikti betim, şu iteresinde bulduk indi. İcat ortqı planga kalmadı mı? Yok, keresinçe, men özümden biraz ona ortqa burulup qarap, bütün bulgan yazgan ayberlerini yangadan barlap çıgarıp, onlarga çekter kartotekasından beraber yasap, onların her birisini tertipke getirip, çünkü büyük köp yer yazılgan, onların bir qaşında da gele, menden soňda isen boğulарын tilep, onlarga порядокка saldık indi. Mana şu işler ben şügüllendim. Yanga jerler büyük köp yazılmasa da, mana şu jerlerini tertipke salı, benim üçün büyük köngülme kanagatlilik aldım. Әлеге концерт Татарстан Республикасы күненә багышланган. Шул уңайдан без артистларның яраткан җирләрен барлыйбыз. Республикада сезнең өчен иң яраткан урын яки җир кайда ул? Ул benim туган авылым. Кайда ул? Ул Питереч районы Татаркасы авылы. Кайсы төшен яратасыз әлеге авылның? Ничегенә авылның аның бер шигә түгел, гомумән авыл бит алында бөтен безнең балачак, яшьлек узган, шуңа күрә аның һәрбер урыны, һәрбер җире күңелгә якын, һәрбер урынданың истәлек, хатирәләр ята. Шуңа күрә минем туган авылым ул дөньяның иң гүзәл чите. Казан. Казан инде, Казанда кайныйбыз, Казанда яшибез, Казанда гомер итәбез һәм Казан ул әлбәттә инде авылдан соң икенче урында. Тамашачыга нәрсә җиткерергә телисез? Тамашачыларга бары тик менә Аллаһ Тәгалә безне шушындай авыр пандемиялардан коткарсын иде. Менә шушы дөньяларда инде дөньяның кадерен белеп, бер-беребезнең кадерен белеп, сөйнешеп, шатланышып яшәргә язсын иде алдагы көннәрдә. Бик зур рәхмәт.